zemlje koja je nepokretna, znači nije planeta, planete su pokretna nebeska tela, ona je nepokretna, ona je polulopta, s tim što ima gore zaravljeno, da kažemo, disk, gornja površina diska, dole je polulopta i iznad nje je svod, nebeski svod. Dakle, nikakve galaksije, nikakvi kosmosi ne postoje. Postoje planete koje su ispod ovoga svoda, koje se kreću, i postoje sunce i mesec koje se kreću ispod svoda kao vrsta baterijske lampe koje idu u krug i obasjavaju onoliko koliko obasjavaju. Tako se smanjuju dan i noć, tako da sunce niti izlazi, niti zalazi, nego ono dolazi i odlazi. I zvezde su zakačene za nebeski svod koji se okreće za 360 pun krug, okrene za godinu dana. S tim što severnjača, ona je u zenitu, ona se jedine ne okreće. Nego ja bih, ako dozvolite, da probam da dam jednu, da kažem, analizu ili možda dijagnozu cele ove priče. Na jednom ručko večeri koje je prisustvovao Amfilohije, ja sam ga pitao: Amfilohije, jesi ti obrezan? On kaže: kako me to pitaš tako? Pa pitam te lepo. Ako Srpska pravoslavna crkva slavi crvenim slovom obrezanja Isusa, onda vi, vladike, treba prvi da se obrežete, a mi onda i za vama, Srbi, i da prihvatimo to kao nešto normalno. Ja vas oče molim da pojasnimo narodu. Dakle, ja vidim da ovo vas delom i zabavlja,